Muraho inkundura yo kwicara mu ngoro ya White House kuri birarimbanyije hagati y'Igisiribobo cy'umwihanduza nkota bwana Donald Trump ushaka kongera kunyunga utubuki yumvise buryoshye bwo kuyobora igihugu bizwi ko ari cyo kiyoboye isi nubwo abashinwa n'abarusiya bari gukururira iryo kamba ngo baritereke ku mitwe yabo. Ni mu gihe umutegarugori Madame Kamala Harris nawe amaze imyaka 4 yicaye ku ntebe y'icyunyunyu kidasanzwe kuko ari we mugore wa mbere mu mateka y'abagore wabashije kugera mu bushorishori bwo hejuru cyane mu myanya ya Amerika, umwanya wa vice president. Nawe rero yarahiye ko nta gisibye agomba kwimuka ku mwanya wa vice president akaba president wa mbere wa Leta Zunze za Amerika w'umugore kuko ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana. Ubwo nyine ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 mu 2024 mu matora ateganyijwe muri Amerika nibwo tuzatangira kumenya uwigizaga nkana. Gusa hagati y'imikwagi ya politike yo guhirikana muri iri rushanwa risa n'iryo kwiruka irarimbanyije. Nk'ubwo ndabizi neza ko hari aho bamwe babibabwiye ko ku itariki ya 11 z'uku kwa 9 2024 mu gicuku cya hano mu Rwanda iyo muri Leta Zunze za Amerika byari bicika kuko abo bombi barimo bacyocorana mu iterana amagambo ry'ikiganiro mpaka cyabahuje ku buryo cyarangiye isi yose yemeje uko politike ya Amerika izabihagaze kuri buri umwe waba president. Ibyo bikaba bihita bigira ingaruka zako kanya rero ku bihugu byinshi biri ku isi bibarizwa mu gicucu cy'ubuhangange bw'iki gihugu. Si byo gusa kuko abatora muri Leta Zunze za Amerika bari barimo babikurikirana badahumbya ku buryo cyarangiye buri wese azi neza uwo agomba kuzajya mu bitugu. Ikiganiro mpaka cyabereye muri Leta ya Philadelphia mu mujyi wa Pennsylvania hafi yaho Trump bari bagiye kumwivuganira bakamuhongora ugutwi. Byaba ari byo cyangwa atari byo ibyo ntitwabimenye. Icyo tuzi nuko iki kiganiro cyayobowe na televiziyo rurangiza ABC News, abanyamakuru bayo b'ibigugu David Moyle na Madame Lindsay Davis nibo bari abasangiza b'amagambo. Mu ngingo zitogota ziri miteye ubwoba yitwa Project 2025 iri kuvugisha amangambura isi yose gukomezaho Leta Zunze za Amerika zigomba guhagarara mu ntambara yo muri Ukraine, muri Gaza, Iran na Aziya yo hagati yose kugereka ikibazo cy'abimukira cyakomeje kubumbuza iminwa ya benshi. Ibyo bikagendana na politike mpuzamahanga zose ndetse n'ikibazo kasha cyo gukuramo inda gisa n'igishingiweho muri aya matora cyane cyane ku ruhande rw'abademokrate. Ku ruhande rw'ibumoso abarepublikani bahagarariwe na Donald Trump, iburyo abademokrate bagahagararirwa na Kamala Harris. Iminota 90 buri wese iminota 2 wo kugira icyo yongeraho imbona nkubona imbere y'abanyamakuru babiri gusa hamwe n'iminwa ya za kamera. Muze natwe twinjire muri ibi birori ingingo ku yindi tumenye icyavuzwe, impamvu cyavuzwe n'icyo bivuze kandi mu buryo bw'ijambo kurindi. Reka twe gutinda mu makoni ahubwo amafufu n'amafaranga bibafubike. Uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za fume z'udusashe twirabura, za zindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha fume za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni fume za original zidakoze mu dusashe uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni fume za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi fume z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe n'ubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo fume ikagumaho, ariko cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi fume zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 07 88 88 53 68 uduhe komande tuzikuzanira aho uri. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.
Umunyamakuru David Muri yatangiriye ikiganiro ku ngingo ikomeye cyane, ubukungu. Ni ikibazo yabajije ashaka kumenya uko umwe muri aba n'aba perezida azagenzura ubukungu akanazahura imibereho y'Abanyamerika byemezwa kuri kwangira kugereranyije nuko bari batengamaye. David Muri yagize ati: So let's get started. Reka dutangire. Ndashaka gutangira kuri uyu mugoroba n'ikibazo mwese mwemeza ko ari cyo cyambere. Ni ikibazo cy'ubukungu n'uburyo bwo kubeshaho abantu muri iki gihugu. Vice President Kamala Harris wowe na Trump mwagiye mutorwa mu myaka inishize, umwaragenda undarinjira. None kuri uyu mugoroba muhagararanye nk'abahanganye. Utekereza ko mu bigendanye n'ubukungu kuri ubu Abanyamerika babayeho neza kurusha uko bari bameze mu myaka inishize? Habari bamubajije gutandukanya uko ubukungu bwo kuri leta ya Trump na Biden abereye vice president bumeze n'icyo ashobora kubihinduraho ngo bigende neza. Uyu mubyeyi yabanje kwemeza ko agiye gufata abaturage ba mikoro make akabatengamaza kuko ngo ubuzima bwabo arabusobanukiwe nk'umuntu wabubayemo. Nabyirukiye mu buzima bwa cyana mu cyiciro cyo hagati cy'abatishoboye. Rwose ni nge muntu njyenyine uhagaze hano ufite imigambi yo kuzahura abo mu cyiciro kitishoboye ndetse n'abakozi bose bo muri Amerika. Nizerera mu ntumbero za buri wese, umuhamagaro n'inzozi z'Abanyamerika. Niyo mpamvu natekereje kandi nkaba mfite umushinga nise Opportunity Economy. Dore uko bimeze. Turabizi ko dufite ikibazo cy'ubuke bw'ubuturo naho guhengeka umusaya ndetse n'igiciro cy'ubukode kirazimbye ku bantu benshi. Turazi ko imiryango y'abatarishobora bakiri n'abato bakeneye ubufasha kugira ngo barere abana babo. Ubwo rero ngambiriye kugabanya imisoro kuri iyi miryango ho $6,000 by'amadolari. Yakomeje avuga ko asobanukiwe imishinga mito mito kuko ngo umukozi wamureraga n'ibyo yakoraga bituma bikunda, anabagirira ikigongwe kuko ngo azagabanya umusoro ungana $50,000 by'amadolari ku mishinga y'ubucuruzi mito mito. Ntiyatindiganyije guhita yibasira Trump, avuga ko we imigambi ye ifafaritse ikaba yo kugwabiza Abanyamerika. Ni mu gihe uyu mugabo uhanganywe we ku rundi ruhande imigambi ye ni ugukora ibyo yakoze mbere. Nakwemeza ko ari ibyo kugabanya imisoro ku batunzi n'inganda rutura ku buryo bizateza igihombo cya $5 trillion ku bukungu bwacu. Afite imishinga nge nita Trump Sales Tax ariyo 20% by'imisoro ku bikoresho mwese mwishingikirijeho mu buzima bwa buri kwezi. Abahise baha ijambo Donald Trump maze atangirana mu kinyabupfura kidasanzwe amusesera mu magambo avuga ko ibyo atari byo atanafite Trump Sales Tax nk'uko abivuze. Nuko akomeza mugonda ijosi we n'ubutegetsi bwe, avuga ko imisoro ya 20% yayishyiriyeho ibihugu nk'Ubushinwa byacuruzaga ku buntu muri Amerika, nuko ngo abikamamo za miliyari ndetse n'ibindi bigo by'amahanga byari bimaze imyaka 75 bitishyura. Mbere na mbere ntabwo mfite Trump Sales Tax, iyo ni imvugo mfifikano kandi nawe arabizi. Twashyizeho imisoro kugira ngo ibindi bihugu byishyure nyuma y'imyaka 75 kubyo twakoreye kandi iyi misoro yari yihariye kuko nk'uko mubizi nahumbahumbye za miliyari na miliyari mu bucuruzi bw'Abashinwa. Aba nabo baje banyigiyeho kuko uyu muvuno wanjye wari uri kuvamo amafaranga menshi, ntibari kubihagarika. Ikintera agahinda nuko banabigiyemo bakabibyinagira bagasenya ibintu byose kuko Ubushinwa bwabaye nk'ububagura, barabukomorera bakajya babwikuriramo yabo, nuko imisoro bayigumisha ku bindi bihugu. Nge mu byibuke neza nakoresheje imisoro kandi nta tumbagira rusange ry'ibiciro nari mfite ku ngoma yanjye. Aha yakomeje yidoga uko yasize igihugu gitemba amata n'ubuki ngo abo yita ibihwenene bya Biden n'uwo mugore umuhagaze imbere bakabijyamo bakabitobanga bagateza ihungabana ry'ubukungu banaburabuza Abanyamerika. Nk'uko bisanzwe Trump ntiyari kubura no kumunyabikamo cyakwitwa gasomborotso. Ati wowe Harris na shobuja Biden muri ibyihebe muri inkoramahano z'ikirenga. Yabihinnye atya ati: dore aba bantu uyu mugore na Biden bajanditse igihugu cyacu mu byago, bari kurimbura igihugu cyacu n'ibihanyanswa by'ibihararumbo, bari kugasongera ko kuba inkozi z'ibibi. Nta kindi dukora, icyambere ni ukubanza kubirukana bakagenda kuko nge naremye ubukungu bw'agahebuzo mu mateka y'igihugu cyacu kandi nzongera mbisubiremo ahubwo mbikore neza kurushaho. Kamala Harris yahise amusamira mu birere, ahubwo avuga ko ngo yabasigiye igihugu cy'igisenzegeri, demokarasi yarayishe, ubukungu bubaranguka, igihugu cyuzuye umwanda n'umunuko ku buryo ngo bahugiye mu kubanza kukigangahura no kukizanzamura. Ahubwo yahise amushinja ikintu giteye ubwoba muri politike y'isi. Ati: ibyo mugiye kumva muri iri joro ni umugambi ukoze neza kandi umugambi mubisha kirimbuzi witwa Project 2025. Uyu wahoze ari perezida agambiriye kuzana no gushyira mu bikorwa aramutse yongeye gutorwa. Mwemuretse gato, iyi Project 2025 ni umugambi witwa Karundura ngo abademokrate bemeza kugambiriye kurimbura Abanyamerika n'abandi batuye isi mu buheza nguni budasanzwe ngo bwateguwe na Donald Trump.
kugira ngo tubiveho mu byumvise Project 2025 abandi uzumva bayita 2025 Presidential Transition Project. Uyu ni umushinga karundura watangijwe n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe kurengera umuco, amahame n'inyifato shingiro zishimitse ku bakurambere babo, utangizwa n'ikigo cyitwa Heritage Foundation. Iyi project yatangiye mu kwezi kwa 4 kwa 2022. Bwana Paul Danz wo mu kigo Heritage Foundation yemeje ko bose bateze amakiriro kuri President Donald Trump ku buryo ngo namara gutorwa mu 2024 mu mwaka ukurikiyeho bazakoresha imbaraga zose bafite nk'ikigo cya mbere gifite ijambo ryose, maze bamuha ubushobozi n'imbaraga zo gusenya ibifi binini byihugikanye bikanashimuta ubutegetsi bwa Amerika. Ushatse wabyita imwe twise deep state mu biganiro tuvuga abantu bakomeye bayobora ibihugu bari hejuru y'abapresident. Niko bimeze kuko bivugwa ko hari abanyamafaranga, abayobozi ba gisirikare bakomeye, abasenateri kagarara n'abandi bategeka president ku buryo usanga ari nk'umukozi. Heritage Foundation yo yemeza ko bazafasha Trump akagira ububasha bwose bwo gufata umwanzuro, gushyiraho no kwirukana n'ibindi birimo gushinga amahame ya Gikristo agashingirwaho ubutegetsi bwose. Abademokrate bahise bituye umushinga ubugambanyi kuri demokarasi ya Amerika, kugambirira gusenya inzego shingiro, igitugu no kuyoboza isi amahame ya gihezanguni, ku buryo abandi bagiye babyadukanamo n'ibindi byo mu cyiciro cya conspiracy theory yo kugambanira isi. Muri iki kiganiro mpaka Trump yavuze ko ibyo uwo mugore avuze atabibarizwamo, yewe atarabica iryera, ariko akemeza ko azi ko hari abantu bafite urwunge rw'ibitekerezo. Ati cyambere mugomba kumenya kandi musanzwe muzi, kandi n'uyu mugore arabizi neza kurusha abandi ko ntacyo namarisha ibyo bya Project 2025. Icyo ni ikintu kiri aho sinigeze ngisoma, sinshaka kugisoma. Icyo nzi nuko ari itsinda ry'abantu bafite ibitekerezo byiza n'ibibi, ariko ntacyo bimbwiye nta nicyo nzayimaza, kuko nge mu byumve kandi buri wese aranzi, nge ndi igitabo gifunguye, buri wese azi neza ibyo nzakora. Nzashwanyaguza imisoro nyigabanye, ariko mu buryo bugiye inzira imwe, kandi ndemo ubukungu buhambaye nk'uko nabikoze mbere. Yakomeje avuguruza ibyo kubasigira igihugu kidandabirana, amwibutsa ko imibare yivugira ngo ku isoko ry'igura n'igurisha ibintu byari ubunani, ibiciro biboneye, gusa ngo icyorezo cya COVID-19 cyabadoberejemo gake, ariko nacyo yahanganye nacyo n'ubukungu bukomeza guhagarara bwemye, ibyatumye isi yose imukurira ingofero. Aha yongeye gucishamo Donald Trump azibisha Kamala Harris, amubwira ko ari kubwanuka atazi gutandukanya ururo n'icyatsi, kuko ngo ibyo ari kuvuga ari byo Muzehe Biden yari yaranditse. Ati wowe wahengereye umusaza shobuja Biden ari kuzahara adashingura agenda ukoporora imishinga ye, unakopera ubugoryi bwose mwirirwamo, none uravuga iki? Bombi bakomeje badodora iby'ubukungu, umwe yemeza ko imigambi yaragahebuzo, undi akavuga ko ari ibitakaragasi byo kurimbura Amerika. Byageze aho Trump yitegereza Kamala Harris amusaba kuziba, kuko Trump yahise amwibutsa ko yize muri kaminuza Wharton School of Finance, ngo agafiningiza iby'ubukungu, bityo ko iby'uyu mudamu wize amategeko arimo avuga ari byo gufindafinda atabizi, mu gihe ari kuvugana n'impuguke ye, ukongeraho ko abifitiye n'igihamya cyo kuba umujejeta amadolari. Guhangana bapfa ubuhangange bw'Ubushinwa, filozofi z'ubukungu n'ibindi nibyo byabahingukije ku yindi ngingo iteye ubwoba kandi ikaba yihariye ku buzima bwose bwa Amerika. Ni ingingo yitwa gukuramo inda. Mu buryo bw'ibisobanuro rusange kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingingo yo gukuramo inda imaze igihe ku meza y'abacuramategeko no mu mitwe ya rubanda. Bamwe bemeza ko babirekera buri wese akajya bikora uko abishatse, ushatse akabyara, utabishatse agahita yikuramo, niyo umwana yaba buri minsi mike ngo avuke. Abandi bakabyamagana babyita ubwicanyi, ubuhemu no kugambirira kuvuguruza ububasha bw'Imana mwirema n'irimbuka ry'abatuye isi. Ndetse mu kwezi kwa 6 kwa 2022 urukiko rw'ikirenga rwa Amerika rwanzuye ko gukuramo inda nkuru bigomba guhagarikwa cyangwa bigatorerwa itegeko ryihariye ribigenga, by'umwihariko buri leta muzigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabyanzura uko ibishaka, mu gihe ubutegetsi bw'i Washington butaranzura itegeko rusange mu gihugu hose. Ibi byatumye leta 22 zikumira ikurwamo inda mu buryo busanzwe, keretse mu buryo budasanzwe nko mu gihe ndishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umubyeyi, mu gihe umugore inda yayitewe binyuze mu ifatwa ku ngufu cyangwa n'abafitanye amasano. Ibyo byanagize ingaruka ku miti yo kuboneza urubyaro isanzwe yemewe, inakoreshwa uko umuntu abishatse. Gusa byakomeje gukurura impaka, bamwe basaba ko hajyaho itegeko ryemerera abagore gukuramo inda uko babishatse, abandi bakavuga ko hajyaho iribikumira. Izi marakubiri rero ni nako zimeze kuri Trump na Kamala, kuko bombi ntibabyumva kimwe. Kuri Kamala Harris iyi niyo ngingo yishingikirije kurusha izindi, ubwo yemerwaga nk'umukandida uzahagararira abademokrate. Yavuze interuro ikangaranya isi. Icyo gihe avuga ku gukuramo inda, yavuze mu Rwongereza ati It's a fight for freedom, like the freedom of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. Aho yemezaga ko ibyo gukuramo inda ari intambara nk'izindi, ariko ikaba intambara yo kurwanira ubwigenge bw'abagore, aba bakagira ubwigenge n'uburenganzira butavunguweho n'impe kimwe bwo gukora icyo bashaka ku mibiri yabo, ngo leta itabyijanditsemo. Birumvikana ko ahagaze ku ruhande rwo gukuramo inda. Yemeza ko n'aba president ngo azatuma habaho amategeko abigira gutyo, ahubwo ye nabihimbye reproductive freedom, uburenganzira bw'imyororokere. Ni mu gihe bwana Donald Trump mu bisanzwe yagiye yitondera ingingo, ariko yagaragaje ko ashyigikiye umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga, bivuze ko yifuza ko gukuramo inda byakwitonderwa. Ariko tariki ya 23 z'ukwa 8 k'uyu wa 2024 yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ku butegetsi bwe buzabanira neza abagore bo muri Amerika, akabashyiriraho amategeko aboneye kandi ngo azabaryohera. Ni ibintu atasobanuye neza.
Muri iki kiganiro Trump yongeye kwadukana igitekerezo cyihariye kuri iyi ngingo. Dusubire Pennsylvania ubanje kumenya ko mu kwezi kwa munani uyu mwaka televiziyo CBC News yakoze ubushakashatsi igenda ibaza rubanda isanga nibura 60% by'abatoye bashaka ko gukuramo inda byakwemerwa. Umunyamakuru Madame Lindsay Davis niwe wadukanye ingingo muri izi mpaka. Ati ndashaka kugaruka ku kibazo cyo gukuramo inda. Uwo Perezida Trump wakomeje gutangaza ko ari wowe washyirishijeho itegeko ry'urukiko rw'ikirenga rya Roe Wade mu mwaka ushize, wakomeje kwidoga ko ari wowe perezida ubungabunga ubuzima kuva mu mateka ya Amerika, ariko mu kwezi gushize wavuze ko ubutegetsi bwawe buzashyigikira uburenganzira bw'abagore ndetse n'uburenganzira bw'iyororoka. Ariko ukomoka muri Florida watunguye benshi ubwo wagarukaga ku ikumirwa ry'ikurwamo ry'inda y'ibyumweru 6, wemeza mu magambo yawe uti nzatora ko tugira ibyumweru birenze 6, ariko ku munsi wakurikiyeho rivuguruje uvuga ko uzatora gushyigikira ikumirwa ry'ikurwamo ry'inda y'ibyumweru 6, kandi uwo mugore ukuri iruhande Vice President Kamala Harris avuga ko abagore batagomba kukwizera ku kibazo cy'ikurwamo ry'inda kuko wahinduye aho uhagaze inshuro nyinshi. Ngaho rero tubwira impamvu bakwizera. Aha Trump yahise abanza kuvuga ko atemeranya n'ikurwamo ry'inda cyane cyane inkuru, akurikizaho kwibasira uko abademokrate babitekereza kugeza ku byo yabashinje byo kwica abana bavutse. The reason I'm doing that vote is because the plan is, as you know, the vote is impamvu nkora ari amahitamo nkanabishyigikira nuko aba bandi bo bahisemo ngo kuba wakuramo inda igize amezi 9. Dore ushatse warebera ku muntu wabo guverineri wa Virginia y'uburengerazuba, ndavuga uwabanje atari uyuriho. Uriya rero wabanje yaratinyutse aravuga ngo umwana azajya avuka ari barangiza bamenye icyo bazajya bamukoresha. Mu yandi magambo bashaka kujya bica abana rero. Niyo mpamvu nagiye nkora biriya kuko ibi nagatangaza no buheza nguni. Abademokrate rwose nabahemu cyane kubera icyo kintu. Wibaze ko wari umwungirije Joe Pick we n'umwanzi n'icyasha ku gihugu kuko rwose yaravuze ngo gukuramo inda nyuma y'amezi 9 ni ibintu byiza. Ubwo yaravuze kwica nyuma yo kubyara. Noneho ntibikiri byo gukuramo inda kuko umwana aba yavutse. Execution after birth. It's an execution, no longer abortion, because the baby is born. Yakomeje yemeza ko we azashyigikira ikurwamo ry'inda z'abafitanye isano, abafashwe ku ngufu n'abanyabyago, naho ibindi byo ngo ntazabibarizwamo. Ikindi ngo nuko ku butegetsi bwe hazabaho ko za leta zitora amategeko yazo gusa, ibyo gukuramo inda nk'uko abishinja abademokrate ngo ni umugambi kabutindi utagomba kwemerwa muri Leta Zunze za Amerika hose. Aha ntibibagirwe ko mu busanzwe ku mpamvu muganga yemeye muri Leta Zunze za Amerika muri leta hafi ya zose bisanzwe bisa n'ibyemewe, ariko ngo igikenewe ni uguha abagore ubwo burenganzira. Kamala Harris yahise amushinga ijanja, amushinja kugambirira gukumira abashaka kwikuriramo inda, akaba amaze no gutuma bikwira muri leta zirenga 20 kuko ngo Trump yavuye ku butegetsi asizeho abacamanza mu rukiko rw'ikirenga bahinduye iki gikorwa icyaha. And now in over 20 states there are Trump abortion bans. Dore ubu muri leta zirenga 20 hari ugukumira abakuramo inda biturutse kuri uyu Trump, ku buryo byagizwe icyaha, ku buryo hamwe umuganga ashobora gukatirwa igihano cya burundu mu gihe yagira uwabifashamo. Uzi ko uku gukumira kwa Trump gutuma hari n'abavuka ba nyina bafashwe ku ngufu n'abafitanye amasano nabo bari gukumirwa. Namwe mwumva icyo byo bisobanuye ko ibyo ari urugomo no kuvogera imibiri yabo. Ubwo ntibagifite uburenganzira bwo kwemeza icyo bakorerwa ku mibiri yabo mu hazaza. Ibyo rero ni ububuramutima. Mubyumve ko nta muntu ugomba guhorwa imyizerere ye, nta n'ushobora kumvikana na leta ye, ndetse n'uyu Donald Trump ntabwo agomba kubwira abagore ibyo bagomba gukora ku mibiri yabo. Harris yakomeje yemeza ko nk'umugore yaganiriye na bagenzi be bamubwira ko bashaka kujya bikuriramo inda ntawe ubajagata. Uyu mudamu yahise anakoresha amarangamutima yenda no kurira, avuga ko biteye agahinda ngo umwana muto udashaka kubyara cyangwa umubyeyi kubona rwose iki kigabo cyatinyuka kikamuhatiriza kubikora, ngo ni ikigome cy'ikibura bumuntu. Yongeye kuzura kaboze abanje no kuvuga ko we rwose azabemerera, ariko agarura bya bindi bya Project 2025 ashinja Trump. Mwumve ko uyu Donald Trump niyongera gutorwa azasinya itegeko ry'igihugu cyose ryo gukumira ikurwamo ry'inda. Mumenye neza ko Project 2025 hari aho bazashyira abantu bagenzura inda zanyu, yewe n'uwayikuyemo cyangwa uwo yavuyemo. Ntekereza ko Abanyamerika bizera bumwe mu burenganzira, by'umwihariko uburenganzira bw'umwanzuro ku mubiri bwite w'umuntu. Ubu burenganzira n'uyu mwanzuro ntugomba gukorwa na guverinoma. Donald Trump yahise amwanjama amuvugiriza indura amwita umubeshyi ruharwa, ati ko wihara ngo uzashyiraho iyo myanzuro uzabikora gute ko byarangiye, ko kandi ubizi ko no mu nteko ishinga amategeko tunganya abantu, nujya kubihinduza nk'uko uri kubeshya bizagukundira gute ko tuzagukumira.
yongeye gukwenkwenuka avuga ko amwibukije shebuja we ngo ubwo yiharaga abeshya ngo azatanga amafaranga ku banyeshuri y'ubuntu ngo none biri. Yongeye gushimangira ko we azareka za leta zigatora amategeko uko zibyumva, cyakora gukuramo inda byarabyigarama. Kamara yongeye kuzamura amarangamutima rwose avuga ko iby'icyo kigabo kivuga ari ubugome ku buryo cyanatumye imiti yo kuboneza urubyaro ibura. Trump yahise amwita umugore w'umubeshyi amubaza aho yahagarikiye ibyo. Aha noneho bahise berekeza ahantu Donald Trump akunda cyane. Ingingo y'abimukira baza muri Leta Zunze za Amerika nta byangombwa banyuze muri Amerika y'Amajyepfo. We iba byangurunuka akanavuga ko rwose bimukundiye yashyiraho n'urukuta rw'amashanyarazi ariko ntiyagire uwinjira, mu gihe abademokrate bo bavuga ko bari kwiga uburyo bwiza busa n'ubudasobanuka bwo gukemura icyo kibazo cyugarije igihugu. Umunyamakuru yabaje Kamala icyo azakora ku kibazo cy'abimukira bamaze kuba benshi muri Amerika kandi nta byangombwa, amubaza icyo azabikoraho gitandukanye n'ibyo shebuja Biden yakoze. Yabanje kuvuga ko we na Biden bashatse kujyana abasirikare ku mipaka mu mushinga w'itegeko, maze babijyanye mu nteko ngo Donald Trump ahamagaramo abantu be, birangira byanzwe. Byatumye ikibazo cy'igihari ariko we ngo azabigenzura. Ririya tegeko twashakaga gushyirishaho ryari kudufasha gushyira ubushobozi bwinshi muri iki kibazo cy'ibyaha byambukiranya imipaka rizamo kwambutsa abantu n'imbunda. Ariko muzi cyabaye, uyu Trump yahise ahamagara abambari be mu nteko arababwira ati sha iryo tegeko muri sisibiranye. Uzi impamvu nuko ashaka kugendera hejuru y'ikibazo aho kugikemura. Ntekereza ko turi mu gihe abantu bacu bakeneye umuyobozi utanga ibisubizo. Kamala Harris yakomeje avuga ko ngo abantu banga Trump yewe ngo no mu biterane bye cyangwa se ziriya mitingize ngo bigaragara ko iyo baje bataha bitararangira kuko ngo baba barambiwe. Kubera izo mpamvu ngo abanyamerika bakwiye ibyiza, ari byo Kamala Harris umuyobozi w'akataraboneka. Aha rero ho Trump yahise anamwakira ataratura, abanza kumwiyama anamubwira ko ibiterane bye bizamo abantu akangari ndetse ko ngo urya ari ishyari kuko waganiriza intebe. Yakomeje amwibasira we n'ishyaka rye, anahishura ko ahubwo bagiye guteza intambara ya gatatu y'isi yose. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's busing them. Avuze ko abantu batangira gutaha kare mu biterane byanjye, maze we abantu be ntibajya no muri za mitingize, ariko sinabarenganya. None se niye mpamvu yatuma bajyayo? Nabajya yarabishyura hasigaye akabapfunyikira ikibiribiri abacacarika. Nge nta bantu bava muri mitingi zanjye. Tugira za mitingi zitabirwa n'imbaga nini mu mateka ya politike kuko nyine abantu baba bashaka kongera kugarukana igihugu cyabo cyanzwe. Igihugu cyacu kiri kwibura, turi igihugu kiri kwangara. Namwe mu ndebere bimaze kuba mu myaka 3 n'igice, ahubwo ibiri kuba biratujyana mu ntambara gatatu y'isi yose. Reka ibyo tubirenge mvuge kuri iyi ngingo y'abimukira. Ibyo bakoze ku gihugu cyacu bemerera za miliyoni na miliyoni z'abantu kuza mu gihugu cyacu. Murebe ibiri kubera mu mijyi myinshi y'igihugu, ntimugire ngo bizagarukira muri za Aurora na Springfield, ahubwo bari kugira isoni zo kubivugaho. Nk'ubu muri Springfield bari kurya imbwa, uzi ko aba bantu bari kurya n'injangwe. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Yakomeje avuga ko yatanze umurongo utomoye wo guhagarika abimukira badafite ibyangombwa, gusa bya bindi byo kubaka urukuta ntiyongeye kubigarukaho. Ahubwo yajombye ibikwasi avuga ko uyu mugore n'aba president wa Leta Zunze za Amerika ngo izahita nka Venezuela. Aha Kamala Harris nawe yahise amurya nk'injereri mu matwi, amwishongoraho ko abantu b'ibihangange bemera ko ari igihangange, ngo abajenerali abaministre bahoze ari aba president nka Bush n'abakomeye kugeza ku bakoranye na Trump ngo bavuga ko Kamala Harris ari icyogere. Trump yahise amusubiza ko abo bari ku ruhande rwe ari abakozi b'ibinebwe yagiye akorana n'abakabirukana kubera umusaruro mubi. Ati mwebwe ibihwinini n'imburamukoro byose n'ingwiza murongo mu byibikaho. Yongeraho ko ariyo mpamvu ngo bakora nk'akanyamasyo. Bongeye gusembura Trump noneho avuga ko ari Muri kubimukira. Avuga ko ibindi bihugu byagambanye ngo bijye bifata abagome n'abagizi ba nabi babohereze muri Leta Zunze za Amerika. They allowed criminals, many millions of criminals. Aba bari kwemerera abagizi ba nabi za miliyoni nyinshi, barimo barareka ibyihebe, abacuruzi ibiyobyabwenge bose bakaza mu gihugu. Aba baza babwiwe n'ibihugu byabo nka Venezuela bati ntimuzigere mugaruka tuzabica. Ubwo muzi ko ibyaha muri Venezuela no mu bindi bihugu biri kugabanuka. Uzi impamvu? Nuko bari gutoratora ibiharamagara n'abihanduza cumu ku mihanda byose bagahereza uyu mugore maze akabirunda mu gihugu cyacu.
aha Kamala Harris yahise amwegekaho ishyiga rishyushye mu magambo avuga ko uyu mugabo urimo uvuga ibyihebe nawe ahubwo ari kimwe muri byo. Ibyo yabishingiye ku kuba ngo yaragiye ashinjwa ibirego bitagira ikibariro, iby'ubukungu, guhohotera abagore, kwica demokarasi n'ibindi byaha, ku buryo ngo no muri uku kwezi kuri imbere agomba kwitaba mu rukiko. Ubwo rero ngo ntakavuga ibyihebe. Trump yahise amuzibya amubwira ko yabavumbuye ngo imanza arimo n'aba bagambanyi b'abademokarate bazimushoyemo bamuhimbira ngo bamukure mu nzira babone uko batsinda amatora kuko baramuhahamuka. Ikindi ngo mu nkiko yarabagaraguye agenda batsinda gake gake, ku buryo ngo n'izindi manza bazazana nta kabuza zabivugana. Yarangije abyita weaponization of justice, ubwo ngo no gukoresha ubutabera nk'intwaro yo kumucecekesha. Aha yanashatse gucengezamo ko banashatse no kumwivugana bamurashe kubera ubugambanyi bwabo, ariko akarusimbuka. Bahise bimukira gato ku kibazo cy'amavuta na gaze bikomeje kuzimba muri Amerika, bikagendana n'ingamba zo gucukura gaze aho Amerika yari yarayizigamye ngo izakoreshwe mu bihe by'amage, ahubwo igakomeza kwibuye umutungo mu bindi bihugu. Ubwo Kamala yiyamamarizaga umwanya wa vice president yari yaremeje ko ibyo byose azabihagarika, ku buryo n'uburyo leta z'ubumwe za Amerika zinjira mu bihugu by'abandi zihiga imari azabitambamira, ariko ntiyigize abikora, umenya bitanashoboka. Bamubajije impamvu yageze mu buyobozi agahindura ibyo yari yaravuze, bibaza niba adahindagurika ku ijambo n'indangagaciro, yihutira kwemeza ko atari uguhindagurika, ko ahubwo ari ugupfundapfundikanya kugira ngo icyo kibazo kivugutire umuti. Imwe mu nzira yavuze ikaba iyo gushaka izindi nkomoko z'imbaraga zasimbura amavuta na gaze kugira ngo afashe rubanda rubikenera, kuko ngo ararwumva. Yewe nawe ngo yakuriye mu buzima bwo kwirwanaho, ngo si nka Trump wakuriye mu bikoma, amafiriti n'imigati, ku buryo se yamuhaye n'igishoro cy'ubuzima cya miliyoni 400 z'amadolari yo guheraho. Trump yahise amwanjama amubwira ko icyo kinyagisha, ko se rwose yari umushoramari, ariko ko atamuhaye n'urupfumuye, ahubwo ngo yamutoje guhangana, kwigira no kwizamura, abikoresha nk'igishoro. Avuga ko niba ibyo ngibyo ababyeyi ba Kamala Harris batarabimukoreye ngo ntiyabimuhora, kuko yabibyaje umusaruro akorera urufito, ku buryo yanamwishongoyeho ko za miliyari yabikuyemo abantu bazumva bakifata ku myanya ndangakumirwa. Ageze aho habaye agashya, ubwo yari ari kuvuga Kamala Harris asa n'umuvugiramo, maze amugira nk'umukobwa we amukebura birimo n'igitsura, tumva sha ndimo ndavuga, turumvikana cyangwa wabyibagiwe. Ati She went out. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? She went out. Impamvu yaramubwiye gutyo nuko baje muri iki kiganiro mpaka bemeranyije ko ntawe ugomba kuvugira mu wundi, ndetse na mikoro zikazajya ziba zifunze mu gihe undi ari kuvuga. Aho rero Harris yarahasitaye nawe amusama ataragwa. Trump yakomeje avuga ko ku gihe cye iby'amavuta na gaze byari munange nta tumbagira ryabyo, kandi nguko yabikoze aracyabyibuka, ureke inzazame zibeshya beshya ubuki nta mizinga. Bimukiye ku ngingo yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, kuko mu gihe gishize Trump yavuye ku butegetsi aseta ibirenge, ku buryo n'abamushyigikiye bakoze ibitari bwigere bibaho ku itariki ya 6 z'ukwa mbere kwa 2020 batera inteko ishinga amategeko. Bemezaga ko umukandida wabo yibwe n'abademokarate, bityo rero ngo hari ubwoba ko iryo shyano ryasubira, kuko byashegeshe demokarasi ya leta z'ubumwe za Amerika ziratana zivuga ko ngo izirutuze. Niyo mpamvu iyi ngingo rero bayizamuye. Umunyamakuru ati We have an election in just 56 days. And I want to talk about the peaceful. Dufite amatora mu minsi 56 ije. Reka tuvuge ko ihererekanya ry'ubutegetsi rinyuze mu mahoro nk'umusingi wa demokarasi yacu n'uruhare rwa perezida mu gihe cy'amage. Bwana perezida ku itariki ya 6 z'ukwa mbere wabwiye abagushyigikiye kujya mu myigaragambyo ku nteko ishinga amategeko Capitol, wemeza ko uraburi kumwe nabo. Ibihugu byose byabonye ibyabereye kuri Capitol, abakozi ba leta batewe, abari mu biro byawe bavuze ko abireberaga muri White House mu cyumba cya Oval West Wing. Nyuma y'amasaha 2 woherereje video abagushyigikiye ubabwira gutaha. Hari icyo aricyo cyose wicuza kuri uriya munsi? Is there anything you regret about what you did on that day? Trump yahise amubwira ko ntabyo kumubwira kwicuza, kuko abantu be yabasabye kugaragaza amarangamutima yabo mu buryo bw'amahoro no gukunda igihugu. You just said a thing that isn't covered. Uvuze ibintu bitavuzwe ngewe nababwiye mu mahoro no gukunda igihugu. Ibyo nibyo navuze mu mbwirwaruhame na mbere hose, kandi nta muntu n'umwe wishwe uretse Ashley Babbitt warashwe n'igihubutsi cy'umupolisi. Ashley Babbitt was shot by an out of control police officer. Yakomeje avuga ko imvururu zabaye zatewe na Nancy Pelosi wasaga nk'aho uyoboye igihugu mu gihe cy'inzibacyuho nk'umuyobozi w'inteko, ngo yamusabye ko batabara bakashyira ingabo 10,000 arabyanga, ubwo akabibagerekaho avuga ko ibyabaye byose byari bigambiriye kumwicira izina. Harris nawe yahise arunguruka ahababaza Trump, ahajomba amagambo akurugutura yerekeranye n'iyi ngingo agira ati I was at the Capitol on January 6th. Nari ndi mu nteko ku ya 6 z'ukwa mbere nk'umusenateri ndetse nka visi perezida wari watowe. Kuri uriya munsi uyu wari perezida wa Amerika yatangije imigumuko y'abantu kandi yangiza kugira ngo batere inteko ishinga amategeko yacu gucisha bugufi kapitali yacu. Koko kuri uriya munsi abashinzwe umutekano 140 barakomeretse abandi barapfa.
yakomeje kuburira imyanda yose kuri Trump avuga ko ari icyasha n'icyaha cy'icyunyunyu kinuka ko ari cyinshi kishe demokarasi kivugiye ya Amerika bityo ko bagomba kumureba bakamwirinda uko bashobora kose ariko bagatangatanga ntasubire ku butegetsi kuko yakora ibirenze. Trump yaje nawe amusonga ati muri mu bujajwa ngo kapito yacu yaratewe kandi ari rubanda rwatangaga ibitekerezo. Ese ko mutavuga ku bibazo byugarije igihugu kiri kurindimuka ibyago bya za miliyoni baraza bagakora ishyano itumbagira ry'ibiciro sinakubwira ko mutagwisha kuri ibyo cyangwa ngo mubikemure mukajya mu bujajwa budashinga nka buriya wowe na shobuja ntimwabyuka mugakemura ikibazo cy'abimukira. Abanyamakuru bamunyuzemo bamubaza niba yemera ko yatsinzwe maze Donald Trump ntiyarya indi bavuga ko yibwa amajwi kandi ngo ibimenyetso byandagaye hose. Yavuze ko amatora yo muri Amerika akorwa mu busuma bwinshi ahubwo ngo bari yabimukira badafite ibyangombwa impamvu abademokarate babakunda nuko iyo bagezeyo babaha ibyangombwa akaba ari bo babatora. Yavuze mu mazina uduce yibwemo nka Georgia, Wisconsin n'ahandi ariko avuga ko ibyo ari ibyahise ngo noneho baraje bamubone yisubiza ibyari ibye. Umunyamakuru yahise ahahamura Kamala Harris amubwira ati ko uyu Trump avuze ko natsinda bamuriganyije ubutegetsi mu maherere harimo wowe na Joe Biden azabarundurira mu munyururu y'igihe kirekire urabivugaho iki? Yabasubije ko Trump yatsinzwe kubyakira bikamunanira ndetse amujombi bikwasa amubwira ko miliyoni 81 z'abanyamerika zamwirukanye zanga kumutora. Avuga ko umuperezida nkawe n'ubundi adakwiye gutegeka Amerika kuko ngo Kamala Harris yagiye azenguruka amahanga akumva abayobozi baninyega banaca iminosho Trump. Aho Trump yamusabye guhigama akamubwira ukuri kuko ngo umuyobozi wa Hongiriya bwana Viktor Orban ngo umunyagitinyiro n'umuhanga ryahamye yabyemeje ko Trump ari umunyembaraga utarigeze uboneka ku isi. Abandi ngo bibaza impamvu ibibazo byose biri ku isi kuri ubu bitabaye ku ngoma ye ngo bakemeza rero ko ari we wo gucungura isi agaruka ku butegetsi. Yaboneyeho no kongera kujomba gashinge hababaza kuri Harris amubwira ko na shebuja bakamba muri byose ngo kubona perezida muzima bura n'imbaraga kava ku butegetsi imburagihe naho uyu Kamala Harris we ngo akaba gakingirizo n'akangavu mu mikino yijandika amatanazi bijya mbere gusa ngo kuko bashiriwe nta kundi yabigira. Ibi byabagejeje ku ntambara ya Hamas na Israel ikomeje guca ibintu kandi leta z'ubumwe za Amerika zikagiramo uruhare ruziguye n'urutaziguye. Harris yahise abyanzikaho avuga ko Israel igomba kwivuna umwanzi ariko ngo intambara ikazarangizwa. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis. Ku ya 7 z'ukwa 10 Hamas umutwe w'ibyihebe wishe abantu 1,200 by'abayahudi. Abenshi muri bo bari abana bitabiriye ibitaramo, abagore bafashwe ku ngufu. Ibyo navuze n'ubu nabivuga, Israel ifite uburenganzira bwo kwirinda ariko uko ibikora nabyo bigasobanuka. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. Kuko hari ukundi kuri inzirakarengane z'abanyapalestina zarishwe abana n'abategarugori. Icyo tuzi nuko intambara igomba kurangira nonaha kandi uko igomba kurangira nuko dukeneye agahenge ko kuba batari kurasana n'imfungwa zigafungurwa. Tuzakomeza kubikoraho, tugomba kandi kugena uburyo bwo kugera ku mahoro n'igisubizo cy'impande zombi. Muri icyo gisubizo hagomba kubamo umutekano ku bayahudi ndetse n'ibisa nk'ibyo ku banyapalestina. Ariko ikindi nabibabwiraho, nzakomeza guha Israel ubushobozi bwose bwo kwirinda by'umwihariko bivuna Irani cyangwa igitutu cya Irani n'abambari bayo kuri Israel. And any threat that Iran and its proxies pose to Israel. Trump we abibajijweho yabanje gukorogoshora Harris amubwira ko mbere na mbere iyo abari we president ngo biriya byose bitari kuba. Iyo mba ndi perezida ntambara ntiba yaratangiye. Iyo mba ndi perezida ntabwo Uburusiya bwari kuba bwarigeze bwinjira muri Ukraine maze za miliyoni na miliyoni z'abantu zikapfira kuko nzi Putin neza cyane. Mu myaka 4 namaze ndi perezida nta nagacurane cyangwa ubushotoranyi namba bwatarabukiye muri Ukraine. Yakomeje avuga ko byose byatewe n'abo bategetsi bafutamye bajandajanda yaba Biden n'umukozi we Kamala Harris. Yavuze ko uyu mugore wabaye perezida noneho ngo mu burasirazuba bwo hagati ibyaha barakandare ahubwo nta gushidikanya ngo mu myaka 2 yonyine Israel yabitakibaho kuko ngo yanga abayahudi cyarimwe akananga abarabu ngo yabadobereza bigatinda da. Yabahaye ingero ati murebe ibiri kuba muri Palestina, ibyo Hezbollah iri gukora, Abahuthi, Iran n'ahandi. Asoza yiyemeza ikintu gikomeye ati biriya byose nzabikemura kandi vuba cyane, nayo intambara y'Uburusiya na Ukraine yo izarangira nkimara gutorwa ndetse rwose ntaranarahira ngo mbe president. Kamala Harris yahise avuga ko yamuvumbuye ko yikundira abanyagitugu nka Putin na Kim ku buryo ngo banohererezanya utubaruwa tw'amabanga ngo naba perezida bazamuyobya, uretse ko n'ubundi ngo nawe yanayobye kuko ngo ari umunyagitugu utanashobotse cyangwa ngo ashobore. Trump yahise amugotagota amubaza impamvu bamubaza amazi akavuga ibigage ati wakubise wanzura.
ndetse ahubwo yamumenyesheje ko ari gucumbagira akaba umunyantege nkeya, anahishura ko niyo mpamvu Putin yavuze ko yifuza Harris ko yazaba perezida wa Amerika, kuko ngo mu gihe we na Biden bari abayobozi nibwo Putin yungutse bitigeze bibaho, akaba ashaka gukomeza kwiyungukira mu gihe yakomeza kuyobora. Nyuma yaha bahise bajya mu karuhuko no kwamamaza. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe, ariko ntabwo uzi X-caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka, bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga, kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu, ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali, X-caps ziboneka mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic, ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Bagarutse bajya ku ntambara yo muri Ukraine kuko bari banayivuzeho mbere, ari Trump wayizamuye. Noneho babigarukaho nk'ibibazo byateguwe. Babaje Trump ko azabikora ngo mu masaha 28 abarangije intambara ya Ukraine, by'umwihariko bamusaba gusobanura uwo yifuza ko yatsinda hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Aha yahise abashyiriramo Karugonda Josi ati, I want the war to stop. Ngenda ndashaka ko intambara irangira, ndashaka kurokora ubuzima bw'abantu amamiliyoni na za miliyoni z'abantu bapfa. Biranakaze cyane, bitandukanye n'imibare y'ibipapirano byanyu muhora mutubeshya mu makuru y'imibare ififitse. Yakomeje avuga ko Amerika imaze gutakaza za miliyari zitabarika muri iyi ntambara, mu gihe abanyaburayi barebwa n'iki kibazo cyane batanze utugerwa ku gapfunsi ngo barafasha Ukraine. Yibajije niba Harris na shebuja ari bazima mu mutwe ku buryo yarenga miliyari 250 atangwa ku kamama. Anaburira isi ko aho bukera intambara gatatu isi ishobora kwaduka binyuze muri iyi ntambara. Ibi bishobora kutugeza mu ntambara gatatu y'isi. Rwose bwana David, ntubifate minenegwe, turimo turakina n'intambara gatatu y'isi kandi dufite perezida tutanaza ahari. Ese ubundi perezida ari hehe? Nta nubwo tuzi ko ari perezida. Bamuhubanuje muri ibi byo kwiyamamaza nk'imbwa. Ese ubundi mama niwe perezida wacu? Ndabarahiye dufite perezida nawe utazi niba gihumeka. Nyuma yo kumva ko Trump ashiririje shebuja, Harris yagerageje gushinga icumu ngo arebe ko yarihamya mu cyico Trump. Yahise ayishura ko ibyabaye byose ari we wabitangije muri Ukraine, cyane cyane byo gufasha Ukraine. Avuga ko iyo biba ku ngoma ya Trump ngo twari kuba turi gucinya kandi kadiho. First of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. Icyambere cy'ingenzi nshaka kwibutsa uyu wahoze ari perezida, umenye kuri murahangana nanjye, ntago ari Joe Biden. Nizera ko impamvu Donald Trump avuga ko intambara azahita yirangiza mu masaha 28 ari uko azahita birekura byose akabidukuramo, kandi ukozi ko abanyamerika dukora tunameze. Ubundi reka twumve uko ibintu bimeze. Imitsi mike mbere y'uko Uburusiya butera bushaka kugato guhindura imipaka no guhindura rimwe mu itegeko rikomeye mpuzamahanga ari ry'ubudahangarwa bw'imbibi, icyo gihe nahuye na Perezida Zelensky musangiza amakuru y'ubutasi bw'abanyamerika bw'uko yakwirinda. Mu minsi yakurikiyeho nagiye mu bice by'uburengerazuba bwa OTAN muri Poland na Romania. Binyuze mu mirimo nge n'abandi twakoze, twateranyije ibihugu 50 ngo dufashe Ukraine mu kwirinda. None kubera ubufasha bwacu, imbunda, ubwirinzi bw'ikirere, ibiturika nka Javelin, tanks n'ibindi twatanze, Ukraine iracyahagaze yemye nk'igihugu cyigenga kandi kitavogerwa. Iyo Donald Trump aba ari perezida, Putin aba yicaye Kiev butuvugana. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now. Yakomeje kumusongora kugeza aho namubwiye ko Putin yita inshuti ngo yanashyigikira cyangwa bagakorana, ngo burya yamumira bunguri nk'ifunguro rya saa sita.
niko yabivuze da mwumve namwe. And what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Trump yahise amusubiza ko ibyo ari ukubeshya kuko ngo Putin ubu yicariye i Moscow yishimye cyane kandi nta kibazo afitanye n'uwo ari we wese. Harris yongeye kumuvugiramo ahita amuzibya. Noneho Trump ahita amutereka mu isafuriya y'amavuta mukarangisha amagambo ashingiye ku byo yari amaze kuvuga ko mbere yuko intambara itangira yagiye muri Ukraine. Putin would be sitting in Moscow and he wouldn't have lost 300,000 men. Putin aba yiyicariye i Moscow ubu bataratakaza abantu 300,000 by'abagore n'abagabo. Aba yiyicariye yiturije i Moscow. Nzibaho di aba yiyicariye i Moscow yishimye kurusha ubu. Erega mwumve mbabwire, afite ibihanya abandi bantu badafite. Afite ibiturika kirimbuzi. Afite ibi bihanya kandi nta numwe ushaka kubivugaho, nta nibyo bo bafite nk'ibyo afite. And eventually maybe he'll use them and maybe he hasn't been that threatening. Yenda zabikoresha cyangwa yenda no kubikangisha ibyo simbizi, ariko rwose arabifite nubwo tuba tudashaka kubyemera no kubivugaho. Noneho rero mwabyimviye ko uyu mugore bamwohereje muri Ukraine kugira ngo ajye kuganira no kuzana amahoro, nuko aragenda nyuma y'iminsi 3 ahubwo atangiza intambara kuko ibyo yavuze byose byari bicuramye byoroshye kandi ari n'ubucucu. Bavuze ibitari byo iriya ntambara ntiba yarabaye. Uyu mugore yari yagiye nk'umuhuza n'intumwa yoherejwe guhuza Putin na Zelensky, nuko arabikora maze nyuma y'iminsi 3 intambara iratangira. Ngaho namwe munyumvira ngo abanyempano n'abanyataranto dufite da uyaraciriritse kurusha na Biden. Ubundi Biden niwe perezida wa mbere uhonamye uciriritse mu mateka yose ya Amerika, noneho uyu mugore agafata umwanya wa vice president wa mbere nawe uciriritse. Bahise bava kuri iyi ngingo berekeza ku byo gukura ingabo muri Afghanistan kwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Harris yemeje ko yemeranya na Joe Biden ku mwanzuro wo gukura abasirikare babo muri Afghanistan, avuga ko miliyoni 300 zabigenderagamo baziruhutse. Yongeye kurya ibinyuguti by'amagambo Trump amushinja ko ku ngoma ye yumvikanye n'abatalibani bo muri Afghanistan ndetse akanafungura abasirikare babo, harimo no gutumira abayobozi babo mu kigo cya Camp David cyubashywe muri Amerika, ibyo akamushinja kuba ikigwari kubona hazana ibyihebe ngo bahaganirire. Undi yahise amusubiza ko yaganiriye n'umuyobozi wabo witwa Abdul, akamwohereza ifoto y'urugo rwe amubwira ati urabona iyi nzu nuramuka wongeye kwica umunyamerika n'umwe nzahita nkuzimiza mu bazima. Ngo kuva icyo gihe nta batalibani bongeye kwica abanyamerika bariyo, bituma basinyana amasezerano yo kuvayo, ariko abatalibani bagize ibyo bemera. Gusa ngo ikimushavuza nuko akiva ku butegetsi ubwo bwumvikane butaragera ku musozo, Harris na Joe Biden babigiyemo barabizambya, banatuma hari abasirikare ba Amerika babigwamo ndetse na miliyari 5 z'ibikoresho babitayo. Bakomeje mu tundi dutiku tudakomeye turimo nko kuba Trump yaravuze ko Harris yahinduje uruhu akaba umuzungu yari igikaratsiritsiri, bamubaza niba atari ironda ruhu, ndabasubiza ko icyo cyaba cyo cyose ibyo bitamureba nta nicyo bimubwiye. Gusa Harris yatunguwe no kumenya ko yari igikara agahinduka umuzungu. Yahise avuga ko iryo ari ironda ruhu n'ikimwaro ku muntu ushaka kuba perezida wa Amerika. Yavuze ko iki kigabo gikurura amacakubiri no gucamo ibice abanyamerika, ubundi ngo basanzwe bibanira nk'inshuti hatitawe ku ruhu. Indi ngingo yafasha akanya gato ni ingingo y'ubwishingizi bw'ubuvuzi bw'abanyamerika. Aha bakaba baragaraguraniye ku cyitwa Obamacare yashinzwe na Barack Obama ngo ifashe mu by'ubuzima. Trump yavuze ko ihenze cyane, akaba ashaka kugabanya igiciro cyayo cyangwa akazana indi hendutse. Harris ahita avuga ko afite umushinga yanatangije ugiye kuzafasha abanyamerika ne bamutora. Ibi byabageje ku kibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Kamara Harris ashinja Donald Trump kubyita igihuha, avuga ko inkuru y'ihindagurika ry'ikirere ari ubugambanyi bw'ibihugu. Yanavuze ko we na shebuja bashyize trillion y'idolari mu gusukura ikirere n'amazi meza n'ibindi bibishingiyeho, ndetse ngo batangiye no kubakana n'abashinwa inganda zikora imodoka zitangiza ikirere n'ibindi by'ibicanwa byiza. Aho Trump yahise amubwira ko amufatanya igihanga kuko ngo yamye bivuga ko aba babura gasani niko yabise, ngo bari kugurisha igihugu n'abashinwa babashuka. Yavuze ko azasoresha izo nganda z'abashinwa zose kuko ziri kubuza ubuhumekeri z'abanyamerika, ku buryo mu kwezi gushize ngo abakozi 10,000 bazikoramo babuza akazi kubera ubuhone bw'uyu mugore na shebuja. Hani naho ibibazo byarangiriye, noneho buri wese ahabwa iminota 2 kugira ngo avuge ijambo risoza. Harris niwe wabanje abanza gushorogotora Trump ati, So I think you've heard tonight two very different visions. Ndabashimiye cyane ko muri iri joro mwagerageje kumva impande ebyiri z'impara kubiri mu gihugu cyacu. Uruhande rumwe rwanjye rwibanda kwa zaza heza, n'urundi rwe rwibanda mu hashize kandi rushaka kudukwega rudusubiza inyuma. Ntago tugomba gusubira inyuma. Ndizera ko abanyamerika bazi ko dufite byinshi biduhuza kurusha ibidutandukanye. Dushobora guharura inzira ijya mbere. Kimwe muri ibyo ni ukugira imigambi, kumva inzozi, icyizere n'intumbero z'abanyamerika. Ariyo mpamvu nshaka kurema ubukungu butanga amahirwe, opportunity economy. Which is why I intend to create an opportunity economy.
yakomeje asoza avuga ko azashora mu bushabitsi buto buto imiryango ikiyubaka, avuga ko agambiriye gufata abanyamerika akabatwarira mu gatebo kamwe, igisirikare cyabo kigakangaranya n'inzovu, ubuhangange bwabo bukaba ntavogerwa, noneho ngo amahame shingiro yabo akayarindisha inkota, ariko icy'uburenganzira bw'abagore bwo gukuramo inda uko babyumva kikaba icy'ingenzi. Kubera izo mpamvu ngo niwe perezida rukumbi w'ubwema, ubushongore n'ubukaka abanyamerika bakeneye. Trump nawe yahawe umwanya abanza kumukubita inkonji z'amagambo mu mutwe ati So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Atangiye rwose yikarakasa ngo nzakora ibi na biriya hano na hariya n'ibindi byiza avuze rwose. None se di kuki utabikoze? Dore yari araha mu myaka 3 n'igice ishize. Bari bafite imyaka 3 n'igice yo gutunganya imipaka, imyaka 3 n'igice yo kurema imirimo, kuki batabikoze? Nk'ubafite ubushobozi bwo kujya muri iriya nyubako nziza ya White House akanyura mu nteko ya Capitol agateranya abantu maze akabikora, ariko ntiyabishobora, nta nubwo yo azigera bishobora, kuko wowe wa mugore we wizerera mu bintu abanyamerika batizeriramo. Ntitwatamba igihugu cyacu ku ntumbero zifutamye. Niyo mpamvu nyine mubaza nti kuki utigeze ubikora? Dore ubu turi igihugu kiri kubandagara, turi igihugu kiri mu kangaratete, ku isi hose bariho baraduha inkwenene baduseka. Abayobozi hirya no hino ku isi baza kundeba, abandi bakampamagara batumva ibiri kuba ku gihugu cyacu. Nta bayobozi dufite, ntituzi n'ibijya mbere. Dufite intambara z'urudaca mu burasirazuba bwo hagati, dufite intambara zijya mbere hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibyo Uburusiya na Ukraine byo bishobora kutugeza mu ntambara ya gatatu y'isi itarigeze kubaho kubera intwaro kirimbuzi. Yakomeje yemeza ko aba bantu bagiye kuri Amerika bakayisira ibanga bakayisenya banayisambura. Asoza yemeza ko Joe Biden ari we perezida w'ikiburambaraga n'ubushobozi ndetse wanagwabiriye, noneho uyu vice perezida we agafata umwanya wa mbere nka vice perezida mubi cyane mu mateka ya Amerika. Ngayo nguko uko ikiganiro mpaka cyagenze. Mu bugenzuzi bwacu nka Primo Media Rwanda ugendeye ku mashusho nyine hari utuntu duke yibona ku mpande zombi. Icyambere kubarebyi beza bafite n'ubumenyi ku mikorere y'umubiri, ubona Kamala Harris yaraje mu kiganiro mpaka asa n'ufite ubwoba na stress, kuko uburyo yazunguzagamo amaboko yombi icyarimwe umutwe n'igihimba biboneka ko yari afite ubwoba n'urwikekwe. Aha ariko ku bisubizo byinshi yakoresheje ibizwi nka political psychology na manipulation de masse ishamikiye kuri emotional manipulation, nkaho yakoresheje amarangamutima yo hafi kurira ku bibazo byinshi nk'ibyo gukuramo inda, ikibazo cya Hamas na Israel, ku buryo abatora cyane cyane abagore n'abatora bwa mbere yabigaruriye. Gusa binagaragara ko yagerageje inshuro nyinshi gusomborotsa Trump abinyujije mu kumuca mu ijambo ibintu yarazi ko bibujijwe, ariko akabyifashisha nk'intwaro yo kumurakaza ngo amuteshe umutwe yenda akora amakosa. Kuri Trump bigaragara ko yaje mu kiganiro mpaka nk'umuntu ufite ubunararibonye kandi yitwara neza cyane, haba muri discipline no gucubya Harris. Nawe yakoresheje intwaro ya shifting the burden, aho yakoresheje imbaraga nke z'ubutegetsi bwa Biden byose abyegeka kuri Harris. Ku ngingo y'ubuzima n'imishinga y'amavuta na gaze asa nkaho yarushijwe cyane, ariko nawe kuri politike mpuzamahanga nk'ibibazo byugarije isi birimo intambara, imvururu n'ibindi yegukana intsinzi. Ni mu gihe mu buryo bwa rusange ugereranyije ibibazo byabajijwe Trump n'ibyabajijwe Harris, wakwanzura ko Trump yabajijwe ibibazo bikomeye cyane kandi birebana n'ibizazane bya politike yagiye ahura nabyo, ku buryo mu byatunguranye n'isi yose yari yiteze ABC News yananiwe kubaza, harimo nk'ikibazo cy'urujijo rw'iraswa rya Trump mu gihe abo bahanganye ari bo bari ku butegetsi. Ni ibintu na n'ubu bikiri urujijo. Mu bundi bucukumbuzi kandi tunashingiye ku kiganiro twabagejejeho ku itariki ya 17 z'ukwa munani uyu mwaka, twari twabonye ko ibinyamakuru birimo ABC News bihengamiye ku ishyaka ry'abademokrate ibintu byahaye amahirwe menshi Kamala Harris, ku buryo no mu gusubiza kwe yasubizaga nk'uwafashe mu mutwe ibibazo n'ibisubizo. Ku bijyanye n'uzatsinda cyangwa witwaye neza mu buryo byagirira inyungu isi yose, nabajije wa musangira ngendo wanjye Papa Dicastes nti none se inzuzi zawe ziragwa kuri nde hagati ya Kamala Harris na Donald Trump wakumira isi ntihirime muri imanga irimo kubarangukamo. Muri ya mashyengo ye rero apfuritsemo agasubyo kataburamo ikiratini ati Papa Primo we rero hima gatarabuhura tuzayoboka, hima umwanzi we gahindiro kamibambwe nawe nuko nukuyoboka. Erega ibya politika baratini babisobanuye neza ko ari nihiri novi sub sole, bihora byisubiramo nta waza ngo bigire byiza uretse guhindura uko wamubanjirije yakoraga ubugoma akabukora mu wundi muderi, kuko nta gishya munsi y'ijuru. Abaswahili bo babyizeho neza bati nyani ni wale misito ndeye imebadilika, ishyamba ryo ni rya rindi, inkende nizo zihinduka gusa. Ubwo rero isi yo n'amahame yayo, ibibi n'ibyago, intambara n'amakuba, kurimburana no gusogotana byose bizakomeza kubaho byisubiramo. Nta kizabikumira kuko utubaraga twabo twa Trump cyangwa Harris ni duke mu guhindura icyerekezo cy'ibibera ku isi, kandi si twe bambere bibayeho kuko nyine ni hiri novi sub sole, nta gishya munsi y'izuba. Ako namwe mu gatahane di amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.
kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba n'abimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi batikanya ibiyiko cyangwa se ukumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited. Turi professional.